Rainbow Mizo Channel kan lo lom thau chawa voin hi April ni som pathum ania thlir tu le ngai thatu te chibai kan buk thau chau ane kar thum chunga tan in do na top sana in ka hai thu thung han pom ve ve nuwa US le Iran chuan mai chana Inbiakna darkar somni pakhat zat mai hanaya masera tha achwa talem lowa Inbiakna deadlock thangin engin remna ma siam thailawin han trin ta US chuan Irana beipui thak na kalpui chunjom le chungchang le Strait of Hormuz zalen taka honai main kharpin vek lolo chungchang han choi chokta Inbiakna ke chiat taka wang hian US President thungai changin Israel point Iran laka indona kalpui chunjom le turin in buat seina anei vetamek bok hetiang kara hian Iran atang point trongkam dengkhong tak tak mai indona chunjom le anlo bik lo ziat te aron richok vemek boka IRGC chuan Strait of Hormuz sa thanga antang donani hanti amasain kan video like le comment te milo pek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau hane Iran le US hian Inbiakna lo nei photo ma sela indirect Inbiakna ani deu zela kumsang kha jakwa somsari pakon hulam panga US le Iran te dokan pakhat kil howa mai chana Inbiakna chu avoi khatna tan Pakistan capital Islamabad khopuya athlengta US Vice President J.D. Vance chuan US ayo palai te akai hruaya Iran Parliamentary Speaker Mohammad Bagar Ghalibaf le Iran Foreign Minister Abbas Araghchi ten Iran ayo palai te anon kai hroi ve bok ane Islamabad khopuya Inbiakna hlawhchham le beidon thak tak mai chanchin hi toite hanthlir lok taila Khovel media sang te report atanga landan chuan inrin ni chomhalam pangatang khan Inbiakna tanania major break anti break lian tham tak po neilem lovin zan lampanga Inbiakna kalpui chunjom zelania nimin pathiani chomhalam pangtheng khan Inbiakna hi chunjom mani ta zel hani sensitive takle serious takin Inbiakna hi darkar somni pakhatvel zat mai kalpuyania Inbiakna kai hroi tu hi Pakistan ram hroi tu te Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif ania heiba ka hian anram chunga chanvo poimo tak chelmek tu Pakistan Army Chief Field Marshal General Asim Munir po Inbiakna hian atel ve bok ani US in pelthiang lawangai deadline thran khat te anaya chemical zong hian Iran chuan demand engemaza ta siam boka inka hai thuthlunga hian Lebanon atel turani ti chu until demand jinga atela Iran laka hreknan pek kai noya Iran thil nei te hren be ani meka wangin chung Iran frozen assets anti ta chu chuazalen vek turin Iran chuan abai sei boka US le Israelin aneng helber Iran nuclear facility a uranium songbol na hmuna uranium thitfim chunjom zel chu Iran chuan aphut bok ani khovel ngai ven Inbiakna hi Inbiakna tran ani ma hawatangin boruak atang sa hle ani tichuan ni jan lama khan Inbiakna chanchin hi puanzar aron ni chanta Reuters le The New York Times te chuan ale lam ten rotnate anin pompui sak thailo ve wangin darkar somni pakhat vel zat mai anin biak nuwa engin remna ma siam thailowin Inbiakna chu a hlawhchham ta ni hanti US le Iran ayo palai te anram lam ve a ankir le ta US Vice President J.D. Vance chuan press conference kawin US le Iran chuan Middle East sa karuk chungzat in dona ti top tuma Inbiakna nei jota ka engin remna ma siam thei ani talawa Tehran in nuclear siam chuatuma ahmalak na bansan adu lo wangin remna siam na ta na rodna chi hrang te engpoina ma in remna thuthlung zia aom talawani hati J.D. Vance chuan kumtam takkal to hnuwa avoi khatna tan mai chana dokan pakhat kil howa Inbiakna chu thatakin nei ania chu thulomom tak ania ma se thulomom lo tak mai chu in remna kan siam talo hi ni hati heti rol hian J.D. Vance chuan chu thil thalo tak mai chu United States of America tan athat lo dan ai main Iran tan athalo le zwal hle in ka thria remna tana kan rotna te chu pomlo an thlang ta ni chu wangin in remna kan siam lo wangin United States ta kan kirle ni hati khovelin oil le gas lampanga har satna lian tak mai atomek to wangin Islamabad khopuya US le Iran Inbiakna hi khovel bank chit thup na hania Vice President J.D. Vance chuan sticking point poimo tak mai chu Inbiakna hian Iran chuan nuclear ral thuam te siam lo anram ti du tlat lo hi hania chung ral thuam hlom siam chuan tur man ruat te
บอยปุยชุนจอมเจลจูอันดูจอกลัดบกามาเซยูเอสินอินเรมนาตานาอารถนัตจวนจุงทิลตจูอันติโตโดนลวนิตีอันปมาอันเนมเงอพุตละตันฮัติติจวนยูเอสเลอิสราเอลไม่นิโลกัลฟสเตตเตบากาโคเวลรัมดังเตปอยน์อันเหล่าทอนทิลทรันขัดอิรันจวนอารอนพุตตังเอียสเตรทอฟอร์มูซาทุนในนปุ่มหลุมในอันพูตายูเรเนียมตีปุนไทยนตูจุงจางาดิกนจันวอันในยันตียูเอสสินอาปมปุยันพูตาอันบอลิสติกมิสไซล์โปรแกรมเตตีขดไหลเหล่าอันนี้นานอินโดนาวางาจุงอินฟราสตรักเจอร์ตีเชิดโตเตเสียมทตาดินทาร์เลนาตานยูเอสสินซุมอาเปกอันพูดบกอันนี้ดินิวเยกไทมส์จวนอิรันินอินเรมนาตานาอาทิลพูดเตเลยูเอสสินอินเรมนาตานาอาทิลพูดเตฮีทิลินเอฟอินเลดลิงทกอันนี้อินเบียกนาหุนโอเรเลหาทักตักในนิมาสละเองอินเรมนามาเสียมไทยอันนี้ตะลวันนี้ฮันติอิรันสุรการปอยน์ทุชัวเข้าตักไม่ฮารอนในจุยฮาลายูเอสเลซายอนิสสุรการเตทิลติสวลตนอมตักตักตะจูไงดำไทยอันนี้โดนลวันนี้ติสอยน์อเมริกาอินทุติยามาบอเชียดนั่นแหละทิลทรลาวาติโตเตฮีกันไทยหิลลวะเองติกามาไทยหิลอันนี้ไงโดนบกเฮกลวันนี้ฮันติให้บากาเฮียนอิรันสุรการจวนกันรำมังไงตักเลอิรันซิวิลิเซชันรูปุยตักจอยกันนตูลำหอยาhistorical mission ro puile chak tak kan kalpui mek hi engmain minti khotlai thailowa minti boy tur ani bok hek lawani Islamic Republic of Iran chuan kan ramin hlok na anei jongjong te humhim na tur le ramham that na le humhim na tan diplomacy potalin Iranin man ruwa ral thuam anei jongjong te po man atum tlatani hanti heiba ka hian Iran chuan diplomatic process lotlin na chu kan king pui ten enge han ngai mo ti le an thil phut ti te rin na thatak nen kan ngai poi mo nga ya he in rem na siam tur chuan Iran du dan le Iran dikna chan vo te ngai poi mo ani ma sa turani hante Iran hian doi o han la chuwak lawa kumupa tam tak te kan chana kan mangai tak tak te le kan ram mi pui kan hlo na salutuk hian Iran nam hlok na le dikna chan vo zom tura kan thutluk na chu ama jong ai khan na sa jokin ating hetani hante Iran Media Mer News Agency chuan remna zonga Inbiakna chuan omzia anei tak lo wangin inka hai karthum chung o turin puan lo ni to ma sela inka hai na hi reilo te a ke chein indo na chunjom le mai thai din huna kanding tame kani hante India Media The Times of India chuan Inbiakna inremna aom thailo na chan point lian tak tak mai panga oma pakhat na chu inremna tan Washington chuan nuclear ral thuam siam chho tuma han beina le chumi kai noya an malak na jongjong te topsan vectorin Iran chu aphuta heti rol hian Tehran chuan anram nuclear program chungchanga restriction siam chu anram thunai na le digna chanwani ti an soi thungani point ni na chuan kanron soilan to Iran thil nei frozen assets te unblocka chuazalen hal turin Iran chuan aphuta mase US chuan inrem na pum hlum siam ma le an thil rot na jongjong te Iranin apom ma lo chuan chu an nol thung ani tichuan point thumna hein dona wanga khovel ngong na saber tu maritime tension chungchang hi ania khovel sumdong long te jin kong poimo tak mai khovel pumpuya energy supply jongjong atanga za somni vel zat kalna tuipuya hian thunai na jaw jok nei andua Iran chuan indona topsan nuwa ahma zonga in Strait of Hormuz a hian thunai na jaw jok nei an phuta entirnan transit fee anti longvei wak te nena Strait of Hormuz an paltlanga wanga lok na tela fi lo choi tir rem ti sak an phut bok ani mase United States chuan khovel ram jongjong te tan Strait of Hormuz hi zalen takin hon ani turani ti hi an din na het tak ani thung ani ti chuan in rem na han siam thailo chan point nga na chuan Inbiakna kalpui lai mek hian ram pani tanga palai te hian an ma ni anin thunun theina an hlo ve ve a ale lam ten in rin ton na han nei lo ve ve a chutiang kara chuan temper loss chungin Inbiakna hi kalpui ania chu wang chuan a hloting theilawani tin The Times of India hian an report ani Inbiakna ake chetnuwa hian nizan zanrei lampanga khan President Donald Trump le US Central Command te anron tong chuakta Strait of Hormuz pumpui dancha le Iran longchol mun te dancha vek ani donani ti anron puangta ani US President Donald Trump chuan thu social thucha sai tak mai haron jiaka Iran chuan Strait of Hormuz honmin tiama mase chu khreng chungin anti thailo hei hian khovel ram tam tak te rilru ati manganga rilru hanale hrom na athenani an nei vi tele tuipuya bomkam tu tamjok te chu an puak toa tuya boman kam tian soya chu tiang chu ani mai thaya
ลงในตู้อินเงจุดยังจุสุดลังดวงอันเตียมังอินให้ international waterway ฮีรังตะกินฮงเซอันตานาทะโจกังเลขบัวดานินเจียกจงเตอันบอเชีย Vice President เลกันปลายเต็นอิสลามบัดตาอันอินเบียกนาจันจินจงจูมินทริลกิมโตเนทิลประคัดปอยโมตะกอมาอิรันจวนนิวเคลียร์จงจังอันทิลตุมเตตบสันอันตุมลาวนีอาตบเทงอาสิไปเต็น operation อันกัลปุยชุนจมเจลายจวนอินเรมนะกันในตัวปอยน์เตหิอาทะโจกามาเซจุงปอยน์จงไอจวนเรียดเทียมฮาร์สตักเลริลรุทะเลาตักไม่อันมันดันตูร์ซอยโลกไทยเลาตะกุตานิวเคลียร์พาวเวอร์เอาพัลสักนั่นเองขายขินจวนอปอยโมเลาฮัติกัน representative ปฐุมตะจูจะตักินอิรันอายุปลายเต็นอันเลาดงชงอามาเซจูปอจูทิลปอยโมเบอร์อันนี้เลาทิลปอยโมตักปักหัดเอามาอาติระจังก็สอยฟ้าตัวทินเล่กุมตั้มตักกัลตัวจังกันเลาสอยฟ้าตัวทินอิรันินนิวเคลียร์รัลทัวมันในตัวนี้เราตีโปอันนี้เราว่าจุดยังในตัวมันลานิจวนโคเวลทเบอร์ United States Navy 10 Strait of Hormuz ลูตุเมโมเฮสเตรตจังรอนชัวตุเมโมแรงจูดันปิงเวกอันตุมโดนาปอยน์โมเบอร์จอกจู Strait of Hormuz ลงจงเตะเจเลนตักินอันลุดไทตัวนี้อันเราชวกไทตัวฮันนี่บกันีมาเซอิรันจวนจูอภัลละว่าขยามตุยปุยบมันกำเตะอาลอมไม่ไทยนี่มาเสจุงหุนตะจูอันมานี่ตีเราตู้ไม่กันเชลวันนี่เฮ้ยขเวลซุมลักสักลุยตุมนานียามาเสรำช่วยตูเตะอบิกตะกิน United States of America เตะลักาเฮียนซุมลักลุยสักนัจูอาเทงไงระวัง International Water Strait of Hormuz ลงกัลกลังตูร์เทนขัดเต็นอิรันเนนะปอยซาอันเป็กทรินจงจูติตบตูรินกันในวีตะจูมันลักดันตูร์ instruction กับเปโตนี่ฮัติยาอันบ่มกำเตปอกันติดชันโดนาอิรันมีตูปอยน์มินเล่ากายมอปอยใส่เหล่าลงเตอันกาปนิจวนเข็มนรับทากอาเราเทงเงยังอิรันินดานละว่าซุมินชูสักน้ำมังโลกน้ำหูฮีกันรันติงไอโดนละว่าลงจงเต Strait of Hormuz ดันจ่าเวกอันนิโดนานี่ตูนัจังหุ่นไรเหล่าเตะบล็อกไอทีกัลปุยตรันอันนิโดนาอิรันเฮียนซุมันดัวนิวเคลียร์อันดูบกามาเซหุ่นไรเหล่าเตะกันมิลิตารีเต็นอิรันเทนไฟเราเตลมเราเตะเทนไฟน่าอันทกจันโดนันนี่ฮัติให้บากาเฮียน U.S. Central Command จวนทุชัวฮารอนเสียมจุยหัลบกาเซนคอมจวนบล็อกไอตันกัลปุยนตุราเฮียนอิรันลงจลน้ำมุนจงปออาหวมเตลเวกโดนันนี่ตีอันปวงา Associated Press จวนให้ฮีอามาจงอายาอินโดนาเลียนจกเล่ลมจกเล่าชวนตุรบุลปุยจูอันนี้ไงโดนินอาเซียตันนี่ฮันติเซนคอมเฮียนอันทุชัวเฮียน U.S. Eastern Daylight Time voin thotan nijing dar somatangin he blockade thi kalpui tran ani donani ti an puanga apui tran don khop maya hei hi India taima chuan Zanin dar sari le minute somthum vel ani don hani hei ba ka hian US military ta chuan Iran ramchung le longchol hmuna tang nilawa ramdang longchol hmuna tanga Strait of Hormuz paltlang turte ro chu an kaltlang an na phalsak zel donani ti an soitel buka ti chuan Iranin Gulf state te Africa an ramchung atanga oil ashal chuak rang chu US sian ti top sak atum don ni in alang hani Associated Press chuan President Donald Trump hian strategy athak ni na thriata Iran energy facility te beingot lowin Iranin US le khovel ramdang te karna phung poimo takatana ahman Strait of Hormuz chu Iran le athurwal pui ramtetan man thailawa siam US sian atumta chu chuan Iran ramchunga economy lampanga har satna lian tak athlen ngei dona heti rual hian khovel puma oil le gas lama har satna mek chu nasataka pungchau ngai turanga yani hanti India media NDTV chuan US Central Command ten hetianga manlani chuan India point heiwang hian oil le gas lampanga nasajokin atur ngai donani hanti aum ziabera chuan Strait of Hormuz hian Iranin anmel maram tele anthurwal puiram te long kaltlang hanram tilawa ti chuan tuna hian US in Iran le athurwal puiram te long chu dancha atum vele ta hemiom zia chu Strait of Hormuz hian oil le gas pur engma antlang theito don lo tinang tluk ani President Donald Trump chuan hethil ti tur hian US sepai ta chu anral thuam fam kim nen in paisa vekin hanom toni ti apuanga zoizo in do chunjom le na lampang chu an hoile tameka Iran Islamic Revolutionary Guard Corps Navy te chuan Strait of Hormuz pumpui chu anthunun na hnuaya awmani ti anron puanga heti role hian non military vessel anti sumdong longtetan helai mun hi kaltlang thai turin kan hong rengani tin an puang boka masei ranin aram ti chin long ta chau lo chuan Strait of Hormuz hi an paltlang lo hani
ti chuan Iran IRGC te hian sumdong long ni lo in do long eng po helai hmuna hian alo lu tani chuan kan lo ma chon dona Strait of Hormuz sa an lo lu wanga chibai kan lo buk na chu an hle dona ni tin India taima nizan dar som pakhat arik ma deuh khat khan an puang zarani ti Associated Press chuan an report ani Nizan vek khan Fox News kaltlangin US President Donald Trump chuan Strait of Hormuz sa Iranin bomakam ruk te thian fai turin UK chuan minesweeper santi bomsut na turbi katana longan siam chuat chu anron thon donani ti apuanga heti role hian British Foreign Secretary Cooper chuan bomsut tumna chungchang hi ron soilang lowin US in Strait of Hormuz sa naval blockade kalpui tuma ruam manna anai meka hian British chuan in role kantum lawani hati Masa April nin hi khan British Foreign Secretary Cooper kaithroina hnuaya hian ramsom level zat maiten Strait of Hormuz sa bomsut dantur chungchanga hian in ron khom na meeting an lo nei towa President Trump chuan bomsut tur hian ramdang then khat po in rol anum donani ti asoilang telboka heiwang hian Strait of Hormuz dan chana tura an rom manani lo Strait of Hormuz sa bomte su turero hi chuan ramdang te anin rol don in Asiatani tin Associated Press chuan an report ani chanchin kan buat sailai hian rampani sipai te chetna takero hi chu hriat tur alom lawa masain doutran mang mai khan in vauton nai ro anasa hlea Islamic Revolutionary Guard Corps ta chuan melma te thilchut dan futok lawanga chet dan diglo tak awmani chuan engin dolong po ni sela Strait of Hormuz a hian Iran sipai te chakna ropui tak mai thlipui na takanga nuaivel na kara thina khophial po tok thai turin thanga antang donani hanti heibaka hian Islamic Revolutionary Guard Corps Public Relations Office chuan thuchua hran an siam boka melma official tren khat ten diklo taka an soi anglawin Strait of Hormuz chu dan pui kai hnoi hnuaya dan zom chungin civil meet te long chu him taka kaltlang thei turin kan hongani antia mase military lam kai hnoi long te Strait of Hormuz naya ron kal antumani chuan inka hai thuthlung bo chiat na Iran chuan angai dona a chan let na le amhalak na chu na tak ani donani anti heibaka hian The Times of Israel chuan voin chanu dar khata report antek danin Iran Armed Forces ta chuan thuchua anron siam leta an military thupong tu chuan US in international waters sa longvei wak te dang chata khapna akal pui donani chuan chu dan lawa long suamna piracy angmai ni dona chu wangin Iran Armed Forces chuan Strait of Hormuz sa hian thunai na pum hlum angheta nei chunjom turin thutluk na kan siam towa chu kalpui tlang ani donani tin apong ve bok ani heti role hian The Times of Israel chuan Israel lampanga sarkar rom manna leak out thren khat awmani ti soin Iran nena indona machon le turin IDF te anin buat sai mekani ti anpuanga IDF Chief of Staff Lieutenant General Hayal Jamil chuan sipai tachu Inral rin nasang bera omin chachuak tura in pei turin hriat tirna hati chuaka IDF te in buat sai tirna hian Iranin Israela surprise attack nei tura ruam manna asiama wanga in venghim tura hriat tirna anti chuak telani anti bok hetiangani mekla hian tukin lama khan The Times of Israel chuan Inbiakna nei chunjom ani don le don lo chungchanga President Donald Trump nena zonan pek chu Trump chuan Inbiakna an kirle lawimo poni sela buaina nei lo zia asai chuaka Maryland ta Joint Base Andrewsa Iran hote Inbiakna dokana an lo kirle lo chungchang hi kangai tualawa an lo kirle lawani point a thavekani tin media tenhena ashil ani Fox News anchor Maria Bartiromonen phone call manga Inbiakna hanaina President Trump chuan indona ti top tura inramna siamani lo chuan Iran power plant le civil energy infrastructure dangte ti chiatani donani ti vaukhan na asoi chuak non lea Trump chuan nikhat thil thule ka Iran hi kalavek thaya an chakna jongjong chu engkim kanai thaya an plant tinte Iran electric generating plant jongjong te po kanai vek thayani chu thilian tham takani hati he thu soi chole wang hian western media khrang ten andem lea atakin Trump hian he thil hi tini chuan dan bo chiat na war crime dik tak tam tak athleng donani hanti heibaka hian President Trump chuan Fox News nana hian America chuan Strait of Hormuz si mamona pakhat ma anei lawani ti asoi chuaka oil kan nei tam ma kan oil hi chutatranga kan mu chu ani lo ati hetiang borok hi hanile takawangin Iran Parliament Speaker Mohammad Bagar Ghalibaf chuan
US President Donald Trump vào khan na ron chang le tin min bei chuan kanin beyanga om zenei taka main ron lani chuan chutiang bok chuan keini point ma kan lang ati Berlin lampang po an boi viau to ni na khriata German Chancellor Friedrich Merz chuan tuna German sumle paidin munlama harsat na hi Iran indona wangani ati hetiangara hian IDF te Lebanon lampanga ancha chunjom jela Hezbollah ho hmunpui poimo tak mai Southern Lebanona bin Jabal Stadium chu anbom darveka Israel sipai ten anla toni ti IDF chuan an puanga Israel Defense Forces chuan 98 Division Commander Brigadier General Gailavi chuan voin hian helai hmuna hian nungdamom tuma anom tolawa stadium po ti chiat vekani ti apuanga Southern Lebanon atanga Israel sipai te anin nudo khan Hezbollah Chief Louis Hassan Nasrallah Khan Hmunpui atang hian Israel sipai te chu antlom ta ne na kan changta ni tin alo puang towa maset chu thusayai chuan thil thlen dan chu dik takin aron langta joka kan sipai te control area hani towa voin hian Hezbollah gunmen ho zachuang zat tha ania IDF 98 Division te paratroopers tele commando brigade te baka Givati infantry brigade tenen hemun hi kan control nan huaya kan da felta hati